Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kipat ba jong katan riwar mingi, kila shem jing shibun hakabaya day bat kalet kawan, halenter ke surok wa kadat hadu dauki, kadaw ka long na ke jing penyeng pathar, ya ki kali kit mau ki batmu shalan, syari Bangladesh. Habakran halor katay kapang ki dukot jang kariwar mingi Development Organization RMDO kilay pentip lingba kilat patay kubor ya kejinglit ya kendu ke jong ki dukot kaseng yaw SDO ke Penursla Subdivision but yaw second officer in charge ke Penursla Police Station bakin shim kia halor katay ke dheng kali kabala pentut ya kayat ke yeng ki padba katay katay. Tentang yawai na kalian ka seng luar mingi Development Organization ni ai ka jingplay kerpang na kabanta ki parathan bat kumcu wi ka bri neutral nyuskum parakawai na kabanta usnen thamai ban sawan tingi ai ka jingkut ku kodo ya baro ki khun ka bri neutral nyuskum bugin yo ka met ka phat ko koi ka bakhya bat ya ka kamai ka ji ka bet ka babyang bat ngin yo ya ka suk san hang usnen thamai ban wan sai sempat ni ai kublai ya pi ki parari bangin yo ya kamet ke khoi tu bakya kublai shibun te kublai shibun te nagalian ka seng RMU Riwan in Development Organization te halor ki isu ke ba mila ikran kadon kijing kendulang ko bedai ban kajing dehen kali kabangi cuy kenduk nak kipor ban ngila cuyo ki komplain ki babon nak kinong sinong jong kathai riwar mingi ba kidon kini kali ekspor ki bayai napo ban kit kini ki mau nang ne napo Penursla Syatish bo Bangladesh tiklami shibon ki komplain tenagaleng kaseng cungiru ngila shim kanika cingkit kle nak banta ban monra solution to bahaya na kabanta ka jingbit jingbiang jing dipai ba ubon balang na markat kum ki complain hi nila yo snow la tip ba jing e ka dei ki ti than na pongtung sharum ki snom ki ba ya kendo i ki jing e bat ki don ru ki khap wat ba ki nong pang ki kendo sipon ki jing e ba hi masen chuki ban panpoi ki nong pang nak snom chuki syaki cika sumar nama ba ka jing dheng kali jing bor palat chuki trok ki ba ya turmur ki bombyang ka jing pendian na kalian ka association na kalian ki exporter kiya kat pakimon kat pakis mobet ki yang ha ki surok alenti singking klem kanu ke jing perkhat ya ka jing don kam juki wei pat ki pa ki ba em sha ki room snong nadu pongtung shadu doki ti shibon ki complain ila yo sha seng te nagalen seng kala shim ya karai ka bakhat do hi ba ngin ya kendo mani syom mani penbek lang bat nakaliang jong SDO bat kumcu ngila yo mani syom perkhat lang bat di OC in charge jong ka Penursla police station tiak jing kendo cungi ka arpo artaring kalau ka pasai so bat nakaliang ki exporter ila dan bentalang bat nakaliang ki driver association ila yawan lang ha kan kesngi kata ka arpo artaring tingi ha kare jing syom meeting cungi ngila isim kawai karai ka hatam kalau mau barok itu ki driver truck lani ki association truck bat kuncur bagi jingi trelang bagi ki exporter bat ki try parking banang ne syakmat nado lightering ba on sa pleno ki export house name arcar arpo arpulai lightering January te nilai sini ko garai kalau mau barok ki driver truck bat ki association jung truck bagi kali barok ki de bandrung shwa parking baro Mendai bakin yang syakiwe kwe pat ki benta jong surok ba pandai syukur